be janguɓe men wonɓe ni Saudi wonɓe wolde fi o umra parce que ko ɗum woni ka réseau sociaux ɗo parce que ko enen on parce que enen kala ko jokkuɗe yingo ngon no ɗuuɗi ha feƴƴiti parce que so ndaari d'abord début mi waɗna rétrospective so ndaari hay o alul sunna wal jamaa lagine na enen fuɗɗi ɗum lagine goɗɗo yo aro inna ko enen addi ɗum lagine na enen mi sikki ko jakanke ɓen e maninka ɓen fuɗɗi ɗum lagine tawi enen a en buuɓata debbo kono ɓen joni ɓe accidino e mum tellement que ɓe tawi ɗen trop nous sommes trop dedans quoi ɓe tawi ɓe tertodo e mum quoi en trop kala ko ukkiɗen en dépassay alors fita vidéo juutu mi wolana en ɗo tawata ko sa heɗotolan a heɗorto takolan émotion ma heɗoragollan inna oɗo janggay hadis o wowlay ɗo no hande a beso naki hadis fi andugol ko feƴƴata Saudi hande a beso naki janngugol piiji gono ton fi an tigri waɗangol ma ettitu ɗumajo sayi ko fewdiɗen ɗo an a suka ko moment jannguɓe ɓen fi bano adama ko ɓennata ɗon waɗugol déconstruction e ko quartier on influence ma kon e ko imam ɓen influence ma kon e ko amiɓe ma influence ma e ko prof ɓe ma influence ma au moment ɗo hande sayi on aduna no fewdorini ko l'ère du verseau mo be ndareday ngandi mum ndinna ko goɗɗo wolata innama nono an a duwaka pose question ma landitade non alors ɓe janngoyɓe Saudi fof ko andoton taw ɓen ko yoɓeteɓe ɓe hendoto pension fiyo ɓe waw influence go région maɓɓe on commune maɓɓe on communauté maɓɓe on e continent maɓɓe on so ndaari janngoyɓe ɓen fof Saudi wajoto ɓen eɓe janngoyali ɓen Saudi komɓe suusi atakugol Saudi pose toi les bonnes questions ngandi ndin ko ɓe janngoyali ɓen Saudi atakata Saudi wowla piiji bonɗi ko ɓe waɗata kon janngoyɓe ɓen Saudi wolta aɗa andi fiyon ɗum par ce que sina ɗum ɓe kupay pension o e maɓɓe koy donc ɓe mari obligatoire waɗugol promotion Saudi culture ji maɓɓe ɗi namuji maɓɓe pelle maɓɓe kaaƴe maɓɓe mais c'est purement économique et business on faami donc so yiɗo ɓe wowloɓe ɗo ni fi umra on fop soit ɓe mari contrat ji ma rattachement ji avec agence de voyage ji udditete ɗi lagine fi naɓugol yimɓe ɓen umra donc ma ɓe waɗa promotion fimu joni no yeltitoɗen fi côté komi heeɗi wonɓe ɓe woldeyna wosa juuli makka yayi umura duuɓi guluji no ɓuri wonɗo nokkugo kala ko heɓoto ɗo kon heɓata ko nokkugo et pourtant an e mi wonɗo landarude en choisi sali Allah landaki en wano posani en question c'est un exemple o ni a suuɓe ko honto heɓete ɗon peut-être goɗɗo heɓama Fouta profond goɗɗo heɓama e région go e village rekkiluɗo mais est ce que ko kanko choisisi yo heɓe ɗon na kanko suuɓi yo heɓe ɗon ko non nature o woniri ko non Allah muyiri ɓeni kala ko Allah waɗi ko non muyira joni noon Allah waɗa goɗɗo go capajo par ce que ko ɓen heɓete ton ɓen ɗo ɓe heɓe ɗon tawa ñande ɓe juulay tawa ɓen ɗon si juuli hayko darɗe ɗiɗi ɓe ɓuri oɗa duuɓi goɗɗo le wata wulde duuɓi wulure joni espérance de vie d'ailleurs ko 70 ans haɗa ɗuɗo ha d'ailleurs Guinée est ce que Guinée no yewti ay ko ɓeynata harat en mari balɗe ha wano par ce que pays ɓe estimay quoi wono yimɓe ɓen ko heɓata ko duuɓi France ɗo e la Guinée no seedi kadi scientifiquement et c'est approuvé wona gotum ɗum na yayi no muyɗe ma ɗuma c'est pas la même chose parce que sa ndaari mawɓe nawyuɓe moƴƴano no leyɗe porto ɓuri kamen donc ɗum ɗon fof c'est lié ñameteji ñamete ɗin contrôle ñamete on gurdanɗan ɗuma on piiji buy est ce que a faami donc oɗa kanko ko wurat donc oɗa si juuli darde wotere ton aray kanko mo ɓuri oɗa gurdam makko kala ko o waɗi o rewi Allah mo ɓuri mo ngandi ndi wona imam jon jokkata ngandi ma ndi cerveau ma on donc so ndaari ni saudien ɓen ɓe waɗi ko kaaƴe bugete ɗen kaaƴe a soodayɗe donc so ndaari comparativement e Afrique et Europe ɗo so ndaari France ɗo les plus grands hôtels en Europe ça appartient les Émirats Arabes Unis kamɓe ɓuri jogaɗi ɗi 5 étoiles enen goɗɗo si darni hôtel innen no harmi d'abord ko ɗon probléme on fuɗɗi ngandi ma ndi 5 étoiles ji ɗin fof rap kamɓe jeyi Champs-Élysées ɗo feccere lié on fof ko kamɓe soodi ɓe andi Europe wayatake jam fede influencé de na siver ɓe non ɓe andi Amérique est loin d'être siver ɓe yoɓa Amérique des milliards fiyo Amérique sécurise way kaba on ta hypersonique wal Iran ta fettu ton
do woltake de fi goɗɗo gono ayni non ko américain ɓe ɓen sécurise ton mosquée Médine on ko on ɓe renouvelatamo ko américain ɓe ɓen ɓe respecti ɓe ɓe teddini ɓe ɓe jonnay ɓe jawle maɓɓe ɗen afrique ɓe ara ɓe darnanayi mosquée ji haray saffa yeeso ŋewata an a wawata arde inna ok ko eni woni diina woota joni adden banque wallen ɓe les jeunes entrepreneur ɓe janga fi culture fi agriculture fi science fi métier ma darnin école ji de métier professionnel formé ɓe kamɓe kadi par ce que julɗo ɓe innayi hay diina ma timmi wo si tawiɗa haari si tawiɗa heddi Europe ɗo ko saboteten ɗo innen ɓe yimɓe min ko ɗum mi accitino ino goɗɗo kefeero mi accitino depuis ko mi fuɗɗi wadde déconstruction ko hoore an mi accitino surtout quand mi wurini gurdan ɗan ɗo a aray na ɗo jibinaɗa ɓe jonnama nationalité ɗa mari droit uddutugol boutique hande yimɓe jelo wonɓe Amérique udditi magasin ji ta ko kamɓe jeeɗi soodi cuuɗi Saudi a heɓete ton ko heɓaɗo ton on ko yawno Guinée tan ko bayana watte moƴƴa wallay wo so nanino ɓe wowla fi Saudi wara mo kirɗa ko ton o heɓa o jandi minen jangguiti terminal mi wolta ɗo kono inde makko jiwo wo ko ɓe ton si a waɗay boutique ko faut que tu dois être affilié c'est à dire ko goɗɗo sous couvert de saoudien jo wawata a heɓata nationalité ɓeɗo falana en aljanna wattane yiila kamella ni yirbude hande ɓe yiwɗon no daroyi ɗo umura wallahi ɓeɗo haysi ko anna on fo inni voti ni jonnayi en 4400 milliards fino développere leydi men ndi lando ɓeɗo inna kayo men naɓan on ɗi Saudi ɓe innayi naɓane men ɗi Saudi